Maya pabengi po kekongan. Siklod tamo po. Orasyo imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang pondye. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, aduan mi keka yung kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan ke kami, at may kakamate na karing dakalataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong may tutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pakakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupusnay ting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarila, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyawa na biya. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lubat kabanalan, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi keko, king kagulangan mi, nunebagpus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes, King Kabetikan. Luklok tamo po. Iyabetala po king kekatang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan ay ampang di, Johnny Galang, Mr. and Mrs. Ronnie Torres and family, Yopresina Duya Yumul, Mr. and Mrs. Ricky and Aleli Cura, Kristia Jed Cura, Pauline Lay Cura, Jedrick Ken Cura, Manny and Eden Kapati and family, Kenneth Guanlao, Mr. and Mrs. Jose Guanlao and family, Mr. and Mrs. Edita Galura, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Engineer Raul Canlas and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Aris and Ani Pineda and family, Marwan and family, Ray Daag and family, Eugene de la Cruz Esteban and family. Iabetala ng puding indonors para king bulan ng Disyembre, Ella Gomez, Victoria Macapagal, Ray Dabu, Nesita Lagason, Juan family, Alice Pangilinan, Adela Salazar, Clarita Arcega, Mr. and Mrs. Danilo Sarmiento, Lourdes 20, anonymous donor for altar table, Lourdes 4, anonymous donor for gates and grills, Mr. and Mrs. Bong Galura, Grace Palyasigi, Lorna Pineda, Priscilla Kalakyan Macaraig, LCDR Renerato and Mary Joyce Mercado. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan,
D. Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaise Sampang, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Zaina Lorraine Hope Matitu, Marie Luli, Renato Punsalan. Makanyan mo naman niya, betalaking panalangin tamo, ding special intention, di Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmol, Ronald J. and Naisa Yumul, Arnel Terrado, Jeanette Terrado, Arginel Terrado. Para ka rin kapatad tamong mayang ubye, manalangin tamo para kingalangang kapayapan, Deligaya Arceo, Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Gabriel Enfe Olalia, Abraham Sarmiento, Jesus Balagtas, Emilardo Yalong, Eupresinia Lising, Ricardo Lising Sr., Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Michelle Trinidad, Alfredo Trinidad, Elizabeth Trinidad, Lolita Gatus, Christopher Careon, at Bing Maldang Kaladuaking Purgatorio. King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At keko ang timurin. Maya pa bengi po kay kayungan, Maya pabengi mo naman po. at welcome kay katamong Simbang Bengi 2022. Tahimik tamong saguli, banggitan talang tahimik din kay katamong kapagnasan, makanyan mo naman, sisyan tala rin kay katamong kakulangan.
Iagastang miyagnanagnaning kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sa blangangel ang pong banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Ginong Diyos, mantabe sana kay kaming grasya, pabustan mong magpauna ang pontuki kay kami, ban kasanmetong ning Nuana Virgen Maria, i kaming manaya king panyatang ning anak mo, mibiyebye kami king lugod mo,
king bie ay ti ampon king bie adaratang. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kami atunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Antikeni ing sasabyan ning Gino. Tuntunan niyo ing katuliran. Mirapat dapat kayo king matulid. Uling malapit ng datang ing pamagligtas ko. At malapit ng mipakilala ing katuliran ko. Nuan niya ing ninumang darapat kaniti. Ing anak ning taong kaniti magparati. Ding tutupad king sabat. Ding elalabag kaniti. At maingat mangilag king nanumang dapat amarok. Nino pa man karing dayuan. Amaki pamalen king Gino. Nasukat sabyan. Nakaburyan ing Gino. Ing makyabe ako. King pamanyambara kaya ring taong pinili na. Ding sablang dayuan, amaki pamalen king Gino, bansang bande ing Gino, at lugurande ing lagyo na, at sumuyo la kaya. Ding sablang gumalang king sabat, at ere lalabagan king makanano paman, at tupad mitmong katapatan king kasunduan ko. Deti, pawa ko la, idala, king banal kong bundok. Katmuan ko lang tula, king paglubda, king bale akong pipanalanginan. Ding ayin dang dulukan, at aliwara pang sakripisyo, matanggap la, king altar ko. Pablasang ing bale ko, mayaos yang bale ning panalangin, para karing sablang tao. Ing Ginong Diyos at itipon karing mga disyerto ning Israel, nga nang sasabi. Atin pangaliwang taong tipunan ko naman, subali karing tinipon ko na. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka. Kalunusan na sana ning Diyos, at panwana na katamo, at sunlagya sanang masala, ing lupa na kaya katamo. Kanito, ing labwad, akilala na la, ringdalan mo, at ding bansa, abalura, ing makaligtas, aupaya mo. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka. Ding bansa, magsayala sana at pasidalit mitmong tula, ampat ika ing mimiral. Panibalan mo king katuliran ding sablang tao, ika ing tumayd karing bansa keti king labwad. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka. Ing gabun, binyena ing bunga na, ing Diyos a Diyos tamo. Bebendisyonan na katamo. Bendisyonan na katapasanan ning Diyos, ang gaking mikatakot la kaya ring sablang sepo na ning yato. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka.
Datang nakagino, pagdala mo kaming kapayapan, ban tumula kami, arapan mo, kambening pusong tapat. Ingino manatili kaya kayo, At kekaan timurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Tiburan nyo la ringalagad yu kang wan, at iwan minye yang patutu tungkol king katutuan. King ako kailangan ko ing patutu ning metong nga tao, nga lang Jesus, sasabihan ko iti, bukod mong para king ikaligtas yu. Iwan, may ngari yang metong nga sulu, ang makasindi, ang ponsaslag. At may bisa kayong miyaslagan sinaguli king sala na. Dapat ako, atin kong patutu amigit palak king patutong binyen ng wan. Ding dapat apagawa na kako ning ibako. Detimuring dapat ko patutuan da king ingib pa. Iya ing mitubod kanako. Iting mayap ng balita ni kayakat ng kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nano pong akakit yu. Akakit siya po yung matuwang babae. Tapos yun naman yung gamat nyo, nung akakit siya yung matuwang babae. Akakit siya po yung dalaga. O yan yung dalaga. Akakit siya po. Akakit yung agnan. Pwede lang akit agnan. Di nga duwang bagi. O kaya, piliwasan mo la. Akakit siya yung vase, tang maputi. Akakit siya rin nga duwang lupang miyarapan. Pwede lang akit, miyagnan. Ne po? Metong pa. Nangakakit siya. Akakit siya yung tanaman. Akakit siya rin building. Akakit siya yung lupa na ning lalaki. Itang maputing kayang baboy ang kanwan no. Lawen niyang masalese. Latike. Nung lumawe kang masalese, atin ka pang adiscovery, king akakit mong malapit o marayo. Metong pa. Nangakakit siya po. Aso. Nang kakanana. Butol. Akakitsing matuang lalaki. Di nung manakit kayong matuang lalaki. Ha? Akakit niya. Okay. No kanyang arong na. Ha? O namang makalawe kayo kanyang makanyan eh. O namang lumawe kayo makanyan. Akakit niya.
Lumawi ka po makanyan. Nung alilan me ing panlalawe, pamaglawe, manakit ka pangaliwang bagi. O yan, no? Nung baligtad me ing pamaglawem, banwa-banwa, at intamong simbambengi. Banwa-banwa, mititipon tamo. Banwa-banwa, pagsadyan tayong Pasko, pagmasusyan tayo, yangyo, bengi, ganingaldo. Pwede tayo kayang agnan lawen, yung kakatamong karanasan dati keng simbambengi ang pang Pasko at ngening kasalukuyan. Pwede tamo pa kayang manakit aliwang bayong kabaldugan ning simbambengi at ning Pasko. Pwede ta po kayang alilan ing panlalawe keng simbambengi o pwede tamo kayang ngining 2022 baywaning pasibayo, gawaning pasibayong presko ing karanasan tamo keng simbambengi ampon king Pasko. Banwa-banwa, nano kaya ngining 2022 ing panlalawe agamitan tamo? Ban kanito, manakit tapang kabaldugan, king Pasko, king simbambengi. O ini po yung panibatanan ng kakatamong tema. For a synodal church, communion, participation, and mission, Pope Francis minaw siyang metong apamipulong ding obispo. Megumpisayo keng pamakiramdam kareng parokyo, papunta keng national, papunta keng continental, Asia, Latin America, papunta keng 2024, in-extend ne pa. Kasi burinong damdaman ngan, deng miyayaliwang boses, mabilugayato. At oreta, reng ingredients na ning synodal church amanuan tamo. Communion, participation, mission. Synodal church. Ing Santa Iglesia, synodalia. Buri na pong sabihan, adwalang amanong piyabe, adwalang Griegong amanong piyabe. Ing sin, buri nang sabihan together with, jointly, o minsan na lawe, o minsan na paglalawe. Akakit mo reng adwang bagi, king metong alarawan. O akakit mo reng miyayaliwang bagi, king metong image. Hodos, ing odometer king saken, may measure ne, ing dayu, ning kaya kang pilayan ning saken mo. Buri nang sabihan, on the way, traveling, path, road, journeying. So, ing sinodos, metong yang assembly, pamitipon ding Santa Iglesia, maglakad abe-abe, walking together. Karin ke inugot ing kakatamong tema para 2022. O ini ing kakatamong tema. Neng Pasko, abe-abe maglakbe. Neng abe-abe maglakbe, Pasko. Buni na pong sabihan, ing Pasko, di na nakatamong grasya at pamikatagon, ban mi abe-abe, king pamaglakbe. Itang abe-abe pamaglakbe nga ito, at yung tamong pamisan metong, at yung tamong pamiparew, pareho tamong talasalpan tayo, pareho tamong manasakit, pareho tamong ating paninap, kapagnasan, pareho tamong ating pamilya, pareho tamong ating pighagap king biye. Ing Pasko, bibien na ing pamikatagon amiyabe. Pero, ang diyang Pasko, pero neng miyabe-abe tamo, abe-abe tang maglakbe, o ito,
ing abe-abe pamaglakbe, babayit ne ing Pasko. Papadanas ne, kaya katamo ing Pasko. Ing abe-abe maglakbe, babayit ne, busal tamo, ing masanting karanasan, ning pamakyabe ning Diyos, kaya katamo. So, oy ni po, ing kaya katamong tema, lawental deng atlong amano, ing mumuna maglakbe. Neng maglakbe ka, maglakad ka. Makiramdam ka. Proseso yun. Atin kang parasan, atin kang direction. Neng abe-abe maglakbe, abe-abe tamo, atin tang parasan a common. Atin tamong pupuntalan. Abe-abe, maglakbe, lalakad. Lalakad. Ating parasan. Alang malalakwan. Neng abe-abe, ating mumuna neng minsan, ating atsukeng libutad, at ating naman mitatawli. Ating naman agnanagnan. Neng abe-abe, samot-samot tamo keni. Neng mi abe-abe tao pang mabilugayato, papuya reeling World Cup, keng football, abe-abe lang miyayalo ang bansa. Mi tipon-tipon la keng metong sports. Neng mi abe-abe, samot-samot, lahi, kultura, reliyon, bansa. Neng abe-abe, mi kakaintindi. At yung tamang metong aintindyan na lengguwahe, aliya foreign language, abe-abe, maglakbe, hanggang ing shrine tamo, marayun ne linakbayan, lekaran. After 27 years po, may gamit siyang pasibayo, iting kaya katamong shrine para simbambengi. 27 years kiyatababo ing simbambengi ang pong Pasko. Pasko, nanong luluba salita, konsepto kaya kayo ng amanwan ding Pasko. Masaya, makule, mapamye. Paskwa, buri ng sabyan, lalagpus, manibat king dalumdum, papunta king sala. Dadalakit neng Pasko. So, mapila na kutang, tungkol kay katamong tema. Gamitan tamo ang ting pamigunam, kareting simbambengi. Nanula ring larawan o ayalimbawa ning abe-abe, ang mayayakit kareng pamamasa, keng ebanghelyo, lalong-lalo na. Pigunaman tala, deng pamamasa ing ebanghelyo, keng punto de vista na ning abe-abe, pamaglakbe. Pasko, abe-abe, pamaglakbe. Nino ring kayabe maglakbe. Deng pamamasa, di nandakatamong mapila na idea, nino ring kayabe o inabe ning Diyos. Makanano yang mekyabe ing Diyos, ing apong Ginu, kareng niyayaliwang tao, o keng komunidad dareng Hudyo. Ninong inabe ning apong Ginu, keng kayang komunidad. Oren na rin mapila na kutang. Etalangan pagibatan ngayon rin. Etalangan pakibatan deng ebanghelyo at saka ring pamamasa. Dapot mekad, ingabe-abe pamaglakbe, lumino iyo, nung akit tala ring miyayalawang forma. O ini po, ing Diyos, kayabe tayo, makyabe iyo, king kaya katamong pamaglakad, king biye. King kaya katamong pamaglakbe. Ing Birhen Maria at Yose, meglakad lang miyabe. Kakargande, ing anak, ay Jesus. Agkatanda kayo naman, migunam, palakaran,
yung kakatamong puso at isip, papunta king sabsaban, papunta king pangabait ng ginutamong Yesu Kristo. Kapamilatanan ning pangabait ng Jesus, ing Diyos, may kiyabeya, king eganagan ng aspeto na ning biyeta mo, maliban king kasalanan. O ini ing Diyos tamo, iya ing panibatanan ning abe-abe, at pamakyabe, at pamaglakbe. At aw sana katamong maglakbe, kayantabe na, kayabe na. So, oreta ring pigunaman tamo, kareng pamamasa, ing pamamasa ngini, may yanguya kang sanuan. Tututol la ring Hudyo, keng gagawa ng Jesus. Anyapin manyawad lang ebidensya, patutu, na ing gagawa na legit. Anyapin deng patutu kang Jesus, adwalang klase. Muna, ing amano ng San Juan Bautista. San Juan, iyang migsa diyo, keng dalanan ng Jesus. At anyang datang ni Jesus, tiro ne oyan ng kordero ng Diyos. Bala mo sasabihan ng San Juan, oyan ning sasabihan ko kaya kayong datang kay bat kako. Ala kong karapatan mo naman, lukasan kay ing tali ng kayang sandalyas. So, ing testigo kang Jesus, ing patutu kang Jesus, San Juan. Nano pa yung patutu kang Jesus, den kayang dapat apagawa na ning iba kayo. Menulo ya, Jesus. Ing meto ngayon anak ning opisyal, masakit ya, pintalane, inulo ne, dakalya inulo, den leprosoan, inulo nala, den paralitiko, inulo nala. At pepasublianong mi ding metong ne ilasaro. O yan ing patutu, ing dapat ng Jesus at ing amano ng San Juan. Abe-abe maglakbe. Katutuan. Ing buri na pong sabyan ng katutuan, agnanagnan, manintun king tutu. Katotohanan, katoto, buri ng sabyan, kayabe, king pamanintun, king tutu. So ing Pasko ngening mumunang aldo, ama sasaglawe king ebanghelyo, ing Pasko abe-abe yang patutu kang Jesus. Abe-abe patutu, king Jesus tutuya. Makanano po, at lumumbagi simple. Sabyan tayo nga nin tutu, abe-abe tamong baywan o isundu, ipamanyabing tutu, maglaram. Ali maglaram. Ing honest at tao, patutuya. King Jesus tutuya. Kadwa, gawan ing sasabyan. Kung nano yung sinabi mo, gawan mo. Ing amano at dapat, mitutugma. Aliway tang sabyan mengeni, aliway ang gawan mo. Maroking sisindi, lokoy ka sisindi. Maroking miminom. Pero ika, makatlukang boti, ang pong metong case. Apo, ing sasabihan, gawan. Kakatlo, makananong maging patutukang Jesus, maging tunay. Ali plastic. Magkunwari. Kasi ing ginutang Yesu Kristo, tutuyang anak nening Diyos, at tutuyang gewa na, ing dapat apong Ginoo. So, ing pamanyabing tutu, ing pamangawa king sasabihan, ing pamaging tune, dapat yang apong Ginoo. Dapat yang banal.
O itapu ing panalangin tamo, nung tututamo, nung tutututamo, masanting tamong patutu, witness, testimony, king Jesus tutuya. Ing resulta, tutong komunidad. Alimi pan dakurak. Alimi pan nira. Nune tutong komunidad. Kaya katamang pamaglakbe, atin po kanyan makakompletong siya Mayaldo, o siya Mabengi, o Apulong Aldo. Dengaliwa, baka ilamigising. Dengaliwa, kapit na mo, ingayabayan da. O kaya, metong yaming atagal da, ing maulaga, at tsuka alaka, kaya beda ka king pamangadi. Ita po yung importanteng diling abe-abe. Ing pamangadi, libutan ng Jesus. At aduan tamong palagi, ing saup ning Birhen ning Lourdes, ing kayang pamanantabe. Ing manano na sanang maging patututa mo, king kayang anak, ing ginutamong Yeso Kristo. Talakad na po at idawon tala rin kay katang panalangin. Iwan Bautista, di natangya ang timong metong talapangabos, magsalita para king sala. Ngining magsaya tamo para king panyatang ning sala, ipaniga po tamo king iba, ing pakiramdaman nala ring panalangin tamo. Ing pagibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning balang anib ning banal akapulungan ketiyato. Magbante ampon magsadyaya para king panyatang ng Kristo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, paglalamdalang kalinawan, ding taong makatuliran a pangaparusa, ampong pangasukol. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban kawangis ng wan, at tala pangabos, maging karapat dapat ampon kapanipaniwala tamong talapatutunang Jesus. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding kakabayat na no, pupusanan king Bie, lalo na ring magdili-dili ampon masakit, tamasande ing tulang daralaning adbyento, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O mayo payang ipa, ing pakalulu mo para karing sablang panahon niya, kakatmuan mo la ring danupan karing mangaya pabage, turuanan mo kaming mitagulaling karing sarili mi, king parala ning biye mo. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. para po king kakatamong offertory, detang bisang mag-offer, open niya po. Ne po? Dito pong bisang mag-offer, alata mo pong tinutok. Basta bisa kayong mag-offer, ating mag-offer, ala, okay mo. Sige.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayot ka na akong daw na matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri ang puan ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, tasikanan mi at tsukek ka ing pangako ning kaligtasan, ngening yampang milareting ayin, ibayo me ing tula mo kay kami, at gawan mo kaming mabiye sakripisyo ning kapurian. Iniadwan ni, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At keka yat antimori, nayo ring pusoyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o iba, Diyos sa malugod ampon maganaka. Inularing sablang propeta ing panyatang no, at delane ning indong birhen king sepupuna no, kambening e pasabing lugod. Di natangyang mumuna kaya iwan na talapaminyag, ban ibolalagne ampon ipakilala ne karing tao. Kinge mo nanong lugod no, pigkaluban na kaming tula, kabang pagsadyan ming pagmasusyan, ing misteryo ning pangabait no, banketa king panyatang no, das na kaming maingat ampon manalangin, kabang ding pusumi mangat mulang kapagmulalan ampon kapurian. Ulinita kambering sablang koro ring anghel ning banwo, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan kakanta. Ikapining banal o ipa, ikaing sibul ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme ng espiritu mo, antimo ing titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylas ampon kamataya, no? Kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinape, at dinwang na iti, karing disipulo na at nga, no? Kwananyiti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis pasibayo, pepasalamatan nakat pinuri, dinwang neiti karing disipulo na nga no, kwananyiti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampon alanganggang tipan,
Ami bubu para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanito mi patawaran daring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon mi akeka iting tinapi ng biye ang pon ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo keko. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kamben ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, idalamula at ding sablang mayango na biye, king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kambening na Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ng esposo no, kambering na apostol at kambering sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka king keka bandaring panahon, apurian ampon apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan, kambena, ampon kayo, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman kingalangangga, ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabus mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alangka sa sagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling ke kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanangga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. E mula sana babalik ding kasalanan mi, nun pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyan pon magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman ke kayo. At ke kaan timuri, Ipagit tamong ngening mikakametong tamo king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayawos para makisulo king apuna na ng Ginoo. o ginuwi ako matampang tanggap ke ka, dapot yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin kamo. O Diyos sa ginumi, tinggap miya king amano ampon sakramento mo, ing papasyag ng datang wana talapaminyag, king kapaminatan ng Kristo at tubusal mi, ibayo mo laring biyemi, at pagkaluban mo kaming sikanan, ban apasyag mi king yato, ing malapit ng panyatang ning pamag-ari mo. Itiyaduan mi, king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Siklod kayo po. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, kaya tula menggewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, baan adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na eldo makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Ipami at yukawan wami sambanyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, bipamentuan ng lub mo kaya tisulipan ti banwang. Inka kanan miking aldoldoy, biye mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisal kintukso, nunay kabos mo kami king marok. Amen. Bapo mariamit mo aking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, duwan ka karing sablang babay at ngunya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Immaculate Mary, your praises. Ingin manatili kaya kayo. At kaya ka antimori. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ibating anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.